qale ka ho leboha monyetlo o fuweng hore ke tlo fana ka monehelo tsatsing la kajeno. Ha o nke lefatshe hobane hore o fana ka monehelo ho ema mo kopiting ha se ntho e nyane. Nna mahlanatsi go sa he le tla thusa ke tlo qala ka ho tlatsa nako ya bopaki ke tswa file ho ema nako ho motho batho ba fana ka bopaki batle hobane ke tseba hore ke tlo ema. So this might be my last Sunday. I believe so. So ke tlo qala ka bopaki ba ka ke ntho tse mmalwanyana mara ke no di etsa di betelele. Ke tlo qala ke leboha bophelo ba ka, ke leboha Modimo ka bophelo ba mphileng bona ho ntshireletsa ho boloka ampata mahloko a bolotsana dintho tsohle tse etsahalang lefatsheng mona. Modimo o bolokile sekolong re si hohle ntate Modimo o ntshireleditse. Ke lebohe dithapelo tsa structure. So structure na le Wednesday prayers. So those prayers didn't to sit haholo, especially spiritually, building up my faith. Get our hole tumelo. So let's not get leboha. Kilebohe lile la paleso. Kiboni Modimo asebetsa haholo le la peleso. Recently my little brother just gave his life to Christ. I've been praying a lot in terms of salvation ya lela paleso. Itlo qala hanyane mme ke tshepile hore Modimo o tlo etsa ka nako ya hae. Ha ka etsa se ntshwele hore ke tatetse yes ke ntshwele hore ke e batla empa ke tshepile nako ya ntate Modimo. Ntho engwe e ke lebohang ke dithapelo tsa lona ba ena hobane ke a tseba hore le ba ena la rapella in the closet. So ke tlo leboha le dithapelo tsa lona hape. And then the last one, my academics. Modimo ke mo bone antwanela indeed. So this year it wasn't an easy one. So no handle fihla the final exam ba ina nelintwa. Inelintwa engwe e matla. So ke ngotse my first exam ke ngola tsile ke ngotseng ka yona. I wrote there were these other two modules that were threatening me, like really threatening me. It was commercial law le finance, commercial law le finance. So for commercial law in the little hore ubadile empa ha o tsebe ho etsahalang. So ha ba batla mara ke itse ka re one thing about me ha ke ngola I never leave an open space. So ke itse mo ba ne ba batla di requirements tsa ntho tse 4 nna ke ngola tse 7 ka re ho so tla bona because one thing I want they don't penalize you for writing dintho tse ngata. And just fela ka re I'm gonna write ntho ngwe le ngwe e tlang ka telelo Modimo tla nthusa. Then go pasitse ba eng. Hallelujah. And then financing. This one. Sechong ne ke ngola Friday. Ne ke tla mo pusha ne the way ne ke tsaya ka ne ke se productive ho hang. So ke ngola Friday ke tsuile ka 3 on Thursday 3 p.m. I've been awake since then. Ke soka ke course night at 2 o'clock. Na ke tsa motho ba hore ke langa go bala 2 hours at least. So that time I got bala ho hang. I can feel like examining. I'm tired. First, I'm tired. I'm cold. It was cold. The rain was cold. So how came I couldn't want to handle. I went blank for an hour. Impact on Modimo na ke a motshepa. One thing about me, ha ke qeta ho ngola ha ke nke dibotsa batho ba di bua mang it was hectic, it was difficult whatsoever. Hobane ke a tseba hore nna ke etse part ya ka in the marking process ha isa le na in charge. How grade wa ha isa le na in charge ke Modimo in charge. But just fela ka wa ka Modimo wa tshepahala and he will never fail me. He hasn't and aga se qala hana jwale. Ina mojulo go pasitse lo. Hallelujah. Ratolo haholo ka so Modimo a nketseditse sona selemong sena. Re ke kene nakong ya monehelo hana jwale. Okay, ke tlo kopa hore re tlo bala di-verse tse mmalwa. Re tlo qala ka verse ya Exodus chapter 35 verse 4 and 5.
Kitse. Ntshetsa morena kabelo ya bitsa lona. A mongwe le mongwe yo beloteng a ikitse. Kabelo ya morena e ka nna gaufi a gongwe selefela gongwe kgotsa. Ke kopa re ya hape ho Diketso chapter 20 verse 35. So, it's NIV. In everything I did, I showed you that this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said. It is more blessed to give than to receive. Yes. And then in Wahabeki, the First Chronicles chapter 29 verse 17, it says, I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these things I have given willingly and with honest intent. And now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. The last one, it will be the one on Matthew chapter 6, 31 to 32. It says, so don't worry saying, what shall I eat? Or what shall I drink? Or what shall I wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. So by ina nakonyana shall resanza le tlo nehela ke tlo kopa motho jolo ka ha moya o la etsa tsena ke jeng hore motho a nehele willingly ho ya ka thata hae ka mo yena a itjetsitse hore ka tsatsi la ka jeng ke tlo nehela ka tsela ena ska ba nehela hobane okay ena ingata modimo o tla e thabela ena inyane ining ska ba sheba ntho tseno nehela ho ya ka mopelo ya hao e re mo nehele ka teng mme se ka sheba hore empa hae ha ke na ntho e itseng empa ha ke na and he is a God that provides. He will provide for the total nehela willingly. Don't be forced. We are not forcing you nehela willingly.